Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюңуз. Балдар бар ki, Миновалич, büyülü düş bayraklar, hiç kovalar Оренбург областында районында Самара менен Оренбург обласы мен Самаранын ортосунда турабыз. Мына биякта 7 айлык баласы менен кете албай калдык. Колунда билети бар экен, 26 март калган сеже, туурабы? Жылдырып атып, 1-июнга жылдырды, 5-июнга жылдырды, акыркысы 2-июнга жылдырды деп атат. Мына бияктагы биздин ушундай атабыз, жараныбыз, байкебиз баласынын боору шишип, Москвага дарылаткан алып барыптыр, Кыргызстан дарылай албай. Дарыланып, ошентип булар дагы кете албай ушу жерде турат. Мына могул жерде биздин аксакалдарыбыз кете албагандар элдер көп. Мына баякта Оренбургдан боюнда барлар да бар. Соллецкиден элдерди алып келип ушул жака кошуп койду. Çadırlarda giyim veren, su giyim veren bizim şu talada жүрөбүз. Ama şimdi biz yaş ballar ne oldu? Bu yerde biz nenelerimiz, ayallarımız ne oldu? Bu yerde kalmadasınlar. Alıp ketkiliyor tara kıymılda. Bizim şu Биздин уштерден чыгарып алып кеттиңиз. Жанагы Гансидеги обсервациялар даяр болду деп атасыңар. Бизден кийинчилер кеткендер автобуска кеткендер. Обсервациясына жатып чыгыптыр алар. Бизди обсервациясына жаткырасыңар, каяда жаткырасыңар? Бизди уштерде кийин таштабай чыгарып кеткиле. Бизден отказ бердик деп айткылады анда. Отказ бердик, ошо орустун жерин жер кылып калгыла деп. Бояктан орус бизге гражданство берсең ушул жерде кала алгандай. Болбосо биздин элибиз силердин кыргыз эли болгондон чыгарып кетишиңер керек силер. Biz makbuluz. Anca gün karantin bağrına tayarız biz. Kazaklar айтып атат, транзит менен биз чыгарып кеткенге даярбыз, кой бергенге. Орустар айтып атат, кеткиле бер, мына мамлекеттер кол койбойт деп. Министерство иностранных дел уруксат бербейт деп атат. Ошол эмне себептен уруксат бербейт атасыңар? Силер бизге жооп берип койгулачы, ошо эмне себептен уруксатыңар жоогуңар жок бизге. Унчукпай эле орустар жибербей атат, казактар жибербей атат деп казактарды күнөөлөйсүңөр. Казактын мамлекети кыргызды күнөөлөп атат. Кимисине ишенебиз анан? Biz var her bir Kırgızistan'a barıp geldik. Her bir Kırgızistan'dan ait oldu. Мындай кенеди балдар менен талаада турабыз. Kırgızistan'ın jaranı эмес биз бизде. Қазақстанның жараныбыз бизде, Россиянын жараныбыз бу. Кыргызстандын жараны болгончо силер сүйлөшүп алып чыгып кеттиңер бул жерде. Элди талага таштабай. Бир мамлекеттин өкүлү келип баяктан биздин көйгөйүбүздү көрүп, эмне кылып атасыңар, эмне жеп атасыңар деп койгон жок. Баяктан ары бери өткөндөр тыштап кетип атат. Могу палатканы керек болсо, Оренбург областынын губернатору тигип берди. Кыргыздын эч кандай маякка тиешеси жок, мамлекеттин эч кимиси маякка жардам берип койгон жок. Кенеди балдар менен талаада турат. Не болду асарды? Алып кетип калсыңар деп биз суранабыз. Талап коюп атабыз. Алып кеткиле, бизди чыгарып алып кеткиле могул жерде. Суранабызбы, барбыз? Biz Jaylo'da misal Kırgızlar Jaylo'ga çıkabız. Jaylo'nu biliriz. Ha bu yerde Jaylo emez, bu yerde çatırdın içinde aslı uzgan su ötüp ketken. Жатқан 3 qavat matras bolsa da su bari bulçudap kalgan. Жатқанга невозможно. Elдің бары көчөдө жүрөт, кар жаап атат бул жакта. Кандай суук болуп атат. Bir gün суукка тургулачы өзүңөр. Мына жерге келип көргүлөчү bir gün. Алмаштырганга кийимдер да жок, туурабы? Кийимдер каякта кийим бул жакта? Кийим кайда? Үйгө кетип атам. Зоого кийим жетпей атат. Bir сыйра кийим менен кетип атабыз өзү. Каждый палатага кирип тартып чыктык, туурабы? Жерде жатышат. Мына могу эжеке. Матрас жеткенде жеткен ал жерде да 15 жыл баштап. Бул эжебиз жатат. Жерде жатат. Бул эжебиз жаткан палаткада могу чатырда. Суу өтүп, маякта биздин бир тууган агаларыбыз машинесине киргизип жаткырыптыр. Машинасын оталдырып, печкасын жылытып, туурабы эжеке? Суу агып бул жерде кандай ушундай акыбалда караңызчы, кенедей балдар менен. Ушуларды карабагандан кийин эмнеңер өкпөйт силердин. Болбосо айткыла dey, отказ бердик, орустар кайт бизди эли кылып алып калсын. Урматтуу депутаттар, биз мына 17-марттан бери жатабыз. 2 ай болуп кетти, ушул жерде жатабыз биз. Бул туугандар айткандай канчалаган картаң апалар бар. Канчалаган жерде аталар бар картаңдар. Боюнда барлар 7 айлык боюнда бар келинчектер бар берди. Мына 6 айлык жаш балдар бар. 2 ай болуп жатабыз ушул жерде. Силерден сураныш, бизди алып кеткиле. Же болбосо болгону коридор ачып бергиле, берден мына машиналар менен болушу
akşam yerde maşinaya salıp ketemiz. Beskıvat salıp ketemiz, hurmatlı deputatlar. Bolğanı kalidorgana sıraydız, nereden benzin sıraydız, başka nesi sıraydız, akça sıraydız biz. Bolğan ile kalidor açıp belgile, Neujeli Kazakistan'ın gражданствосына, oşunca tiliyle ötmek, bir granitsa açıp ver degenge. Neujeli Kırgız elben tili ötmek Kazak'a. Granitsa açıp belgile çıkartıp olaylı. Granitsani açıp berip otan. Granitsani açıp berip otan. Жолду açıp berip otan. Коридорду Kol koyup koyçu. Kazaklar ruhsat berip otan. Kol koyup koyçu, Zamaskan ile getirsen ne? Kalasın arsa, hapşırasa çatıp veririz. Kalasın arsa turup veririz. Bolğanı kalidor açıp belgile bizke, ruhsat belgile bizke, kol koyup belgile, ötsün Kırgız elinde, biz getip olaylı. Benim buna cantan beri yigitler Kırgız hükümetine, Kırgızstan'ın prezidentine, Kırgızstan'ın deputatlarına, parlamentine kayırıldı. Biz bularga 1,5 aydan beri kayırıla verip, işenim getip artat. Men elge kayırılam. Elge. Gраждандык коомдорго, patriot, bizdin жердештерге, мекендештерге кайрылам. Бизден өкмөттөн түңүлүп калдык. Биз мамлекет башчыларын түңүлүп калдык чындап келгенде. Канчага чейин күтүүгө болот. Мына жерде энелер турат, энелер мына 70ке чыгайын деген энелер, бара энеңер бар эмесиңер силердеги. 70ке чыгайын деп турган. Омдусменге акыйкатчыга кайрылам мына. Ошолор кыймылдабаса, биздин атуулдар, патриот жигиттер кыймылдашсынандай болсо. Ошолор элим деген жигиттер, элим үчүн деген болсо, мына биз ошолордон күтүп калдык. Биз мамлекеттен эчтесе күтүүгө болбой калды. 1,5 ай болду. 2 ай болду у жерде жүргөндөргө. Үзүлдасак эптеп алып кетет, үзүлдабасак жата берет деген турат ушу боюнча. Бүгүнкү абалды карагыла өзүңөр. Кандай абалда турабыз? Ötünkü patokta avtobusda biletler gitti. O yerde vaditiller ikinci yol kalıp ketip otabız bu yerde. Vaditiller жалгыз elemez. Gelecekleriniz var. 7 aylık boyunlar, ayaldarız menen jatabız. Jegenge oşo akçabız kalmadı. Bilmeyiz kayka kayrılıştı. Biz vaditiller dele kişi go. Kayrılıp koyula, bizke bolgan kol koyup koyula. Nerede kalan tuğanlar salıp ketemiz. Koldan gelişince salıp ketemiz. Kol koyup koyula, getip olaylı. 2 ay oldu, uyalsınlar bula, hükümet. Hükümetler tarkasın, parlamentin kettin. Kıçangaca emisyon dep Kırgızlar çünkü her yerde jürevereriz kötümen bolup. Kıçangaca parlamenti işleyit, bizi oylayit. Gece bir parlamentin zasedaniyasını okup kaldık, ornuzlar, oşal yerge taştağılar. Soğlarını alıp gelgiler heptir, bulacakta nime? İşengen vuraçınar var, işengen больницаңар бар, орнуларды ушул жерге таштагыла деген. Ошол кайсы депутат ошол ойлонуп сүйлөсүн. Ошол депутат ошол жерден чыгып кетсин өзү билип. Алып келсин биздин бул жерден. Алып келбесе парламент таркасын. Кандай болуп жатат сиз заге матрас берген менен жерден заг өтөт экен. Чатыр куруп берген менен чатырдын үстүн тешик экен. Жамбылда отуруп эле чыгып атабыз онун ичинде. Чамалдан эле коргон. Mal tüyülgen çadırlardagı sazlerge tigiliptir uşan için. Nerede orunlar? Tazadamam oruyup berdi 2 gün jatsa. Şülögüle kar jayt, konkretsa şülögüle barın. Ana bugün 14 may. Mınal yerde elder sizlerden bolup жаткан прямой эфир сессияңарды көрүп жатат. Sessiyada bir adam ушул жерде адам жөнүндө сүйлөптүр. Кайдагыны жок. Машинанын тонировкасы kalıp ketken eski Soyuzdan algan zdaniya jönündө söz kılıp atasыңар. Sizlerge bul el gerek emes mi? Şayloodu, el gerek sizlerge. Şayloodu, el gerek. El bolmasa şayloo bolboyt. Eldi karıla, eldi karagıla. Kar jağatat, kar. Kar jağatatna karagıla. Kana kim orudu? Kana kayıttan görset otasыңар orulu viruslardı. Virus oldu. Bakla kırılıp kalkan hayatı demeden toplattılar oyunu. Hiç kim oru oylap turат. Kim orudu? Kim oruayt bu jakta? Üşüdük
He oruganda 2 aydan beri çoğu jatır. Oruganda 2 aydan beri orugan işi yok. Oru olgunda. Ayakta 14 yatasında 2 aydan beri boyunda varlar bolsa azı buna. Siz de jat içi oru ottur. Boşkalar olursa. Töreyle patır aldı dağlar töreyle. Aldıca töreyle patır. Bu yerden bugün bizde Şart çok dedi. Şimdi boraç var be. Yok dedi şu narkotiklerge boraç var be. Özgür cılı yerine balları var be. Akça yok bulacak de. Bir adamda akça yok. Oruma Şerif'e. Oruma Şerif'e. Buna siz liçna. Beşkal namaz okuydur. Жаңы президент болып келіп жатқаныңызда мешіттерге қаттап, жұма намаздарды оқып тұрабы? Тұрабы ел? Жұма намаздарды қаттадыңыз. Biz el, Müslüman geldi bizke molda prezident geldi de biz suyunup bütkül el sizge şaylağamız Soronbay Şaripovich, men lichna sizge qayrylam. Sizden suranıç, kol koyup koyçu. Принимать etibine koymuşsunuz. Aparın katkılar oşo Kırgızstan'a. Yerden alıp getçi bizdi suranıç, Soronbay Şaripovich. Okugan 5 namazın oşonda kabul bolat inşallah. Bu yerde el dattanıp jatsa namazыңар kabul bolboyt. Hiç kim, na deputat jene başka başkanlar. Kabul bolboyt namazыңар. Orozo günde. Orozo günü. Açıp koyçu, kol koyup koyçu, getip kolaylı. Buna vaditiller turabız, ötken patokta vaditiller çıtadыңар. Bu dışında dağı ne kılgantasыңар, namaz okuyayım da bol dip cuma namazda turasыңар, o elge kayrılgıla, elde alıp get, ana namaz oku. Oşonda kabul bolat, orozongda, namazыңдағы. Eldin soğabını alasın, eldin potasını alasın. Buna jerde Çeçen tuğandar, jana başka, Tacik, Özbek kançalagan tuğan, Tatar tuğandar, mına Solleskide halal kafenin hajayini. Orozonun gününde bizke tamağaş beri oçat gelip arayeli ötüp taşlap. Biroq bu jerde uşuncha el ekenmiz. Ette bıntımak bolup, terip jewotabız oşonu. Eldi oylasыңар, ысык divanda, kojini divanlarda jatıp, bizde oylap koygularçı. Kojini divan alıp bir gün teşip çıgat sizlerdi. Açıp koyçu joldu, getip kolaylı. Müslümansыңар baylanayın, Orus başı menen aytып atat, Kırgız eli bizlerge мне вас жалко деп атат, Kazak aytып atat, öt deyt, öt çalsın ödün, öt get деп atat. Özbek tuğandardı lichna prezident aytıptır, menin bir özbegim kalsa, men lichni samolyot jör alıp ketem deptir. Bizke lichni samolyot jörmegili, kol koy, elimdi gel dep koy, boldu. Biz özüz getip kalabız. Oldu.